I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela egameni likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona. Ufoleke nalithuba lelihle lekulalela iRhapsody yamaqiniso. Encwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC lo muhla ngolwesibili 18 kuMarch 2025. Kanzike lamuhla umfundisi usifundisa ngesihloko lesithi bukhulu beluthambo lwakhe. Amen. Kuba seFesu 3 verse 17 kuya ku-19 uthi kuze nisime nisekeleke eluthambeni nibe nemandla econdzisisa kanye nalabangcwele bonke lo kububande nebuthe nekuphakama nekujula kweluthambo lwaKristu yebo nelwadi luthambo lwakhe lolwendlula konke kwadi kuze ngigcwaliseke kube kuphelela kwaNkulunkulu. Amen. Umfundisi uthi umpostoli Pawula kulombhalo longenhla usebenzisa sifombe mcomvo ukuchaza ukujula kwelithambo lwaKristu. Ukhuluma ngekwesayensi yetimvo letiphilako kanye nangekwakhiwa uthi sisinyiswe njengesihlahla futhi sisekeleke njengesakhiwo ukuze sikhone ukucondzisisa kanye nalabangcwele bonke bukhulu noma kungabaleki kwelithambo lwaNkulunkulu. Amen. Leli gama kucondzisisa lihunyushwe egameni lesiGreek katalambano lelisho kubamba, kugcina noma ngekugodla noma kubambisisa imvo lethide ize ibe ngeyakho ngalokuphelele sembulo lophila kiso noma ngaso. Kusho kutfola kuconza lokujulile lokwenda indzaba ibe indzaba yakho noma umlayeto ube ngumlayeto wakho. Kwendeka kanjani lokhu? Kwekucala kubalekile kubamba lamagama esiGreek lasetjentiswa kusho kelwati kulamavesi lesiwafundzile. Kungenjalo kungendeka kubonakale kungathi kuphindza imvo yinye ngemagama lehlukene noma ke loku kanye kuphikise lokuthi singadi imvo kwendlula noma kwengca kwadi. Ngako uma lithi kwadi luthambo lwaKristu lolwendlula konke kwadi, leligama kwadi ligama lesiGreek ginosko, kanzi lwadi ligama lesiGreek gnosis. Gnosko lwadi lolwembuliwe noma ke kwendluliswa kwelwadi. Angeke uchaze ukuthi ukwati kanjani lolo kwatiwe kodwa uvele wadi. Kungako kubitwa ngokuthi lwadi lolwembuliwe. Lokhu kuhambisana naloko uJesu abekusho uma athi niya ulati leqiniso neliqiniso liyawunikhulula. Johane 3 verse 32. Amen. Gnosis ngakulokunye lwadi lolupholile ngemfumvo kuphola ke kwemininingwane ngengcomvo. Ngako ke lisitshela ukuthi sisembulelwe gnosko luthambo lwaKristu sibe nelwadi lolwembuliwe leluthambo lwaKristu. Lwadi lolwendlula kucabanga bukhulu belithambo lwaKristu bungeke bembulwe lwadi lwengcomvo noma ke kucabanga nje. Lokhu kuyakusida ke ukuthi ucondzisise uma iBhayibheli lithi Johana 15 verse 13 kude umuvu lonelithambo lolukhulu kunalokhu kwekuthi kathele kuphila kwakhe ngenxa yetihlobo takhe. Kwenza kucabanga kwengcomvo kanye nekucabanga kwemumvu lokhu Kristu ke lasendela kona kuthatha ke indzawo yethu yesona futhi ke afe endzaweni yethu. iBhayibheli lithi kwaseRoma 5 verse 8 kodwa uNkulunkulu sewukhombisile lithambo lwakhe ngokuthi sisetoni Kristu wafa esikhundleni sethu. Amen. Cabanga ke ngalokho kungakomoya athandaza ngaPawula athandazela libandla ukuthi lifike elwatini loluphelele kanye nasekwembulelweni bekujula kwelithambo lwaKristu kungeduluke kwemikhawulo kanye nendzawo yekucabanga kwemumvu. Amen. Kuchubeka nesifundvo ngafundza 1 John 4 verse 9 kuya ku-10 ku-NIV, kubase Philip 1 verse 9 nekubase Roma 8 verse 38 kuya ku-39. Kulesikhathi sanyalo sitawusho na umthandazo utawusho emva kwami uthi babe lothandzekako ngisinyiswe futhi ngisekelwe eluthamveni lwakho. Ngiphila ekupheleleni kwalo futhi ngiphila emandla alo empilweni yami. Luthambo lwakho luhlala kimi ngekuceba.
futhi ngingumsele walolu thambo emhlabeni. Lobuhlungu nalofanako. Egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu-ke i-Rhapsody yalo muhla. Sihloko sayo libe sithi bukhulu beluthambo lwakhe. Amen.